Koperto singa pada dami pada napalo. Dai koro ma habili so pada moto puraso. Pada bang na koperto si. Kamoto.
hahangimu. Apa pada pui raja na bola satu pada pui si raja na baton amaksu nami kemungkinan arani cuaca dulu. Gabi amang. Di sela lima molotung pesong perjong nami nas para mana saluna nama ngihut. So molotung songo ni penatin na bu ihu patu pahami. So adalah nabi mata potok kamu. So nami nakikutang ihami bola sian dua disuhut balat jadi pargotci. Iya amang. Utangi hami. Dabang kinaholongan ni Rohaton rota dulu pun apa sogin. Gabi amang hidup amang. Bawa untuk kurang-kurang ketik naik, non naik pinatu panetangan nami. Ongkos tidak mengotu pun apa sogin. Talas murahan muna saluna. Gabi amang. Tapi yang nami betul mata debatan. Alana ada bangun takas do binutui. Saya datang kok do parjolo di tengah-tengah di pargadata. Nah badua di tengah-tengah di paparan kuis sudah dilebar. Malah di tengah-tengah di masyarakat. Saya dia mandi porong par tidak bangun waria nama ibu. Tu matong anak nama bisuk do purna marwa. Di hauna kapino parni da bangun nang di kita aka namar. Maju tu. Asa dapat mahatan dua napa dok. Putorong indak kana batong putorong kapina ribumma nang. Torong matong hangana torong angina. Songoni mana boru. Kita pinasuni lota sadarion. Mulut tungas songoni mana boy patu paham nak. Lubomi madiak kana manguruti lota sadarion. Las marohamuna saluna maula tema. Maula tema. Atay kana dapat. Pinasahan ko pa rin ng pisiranda. Manobba ahatan ng adisyon ng kapapata managigit ng jadi kota alay terpaksa para di hamun ang parnya ka persepartan yung sadari natin. Jabi sa lawan So kalau masuk nabi, kalau tuh bisa digajak kalau hamil kahang di muka las rohana. Maula tema kapapa atau bolu tu pisau ni mamurus sani na uluris mamo de kapapa na ng adisyon. Atau mama pokor na malu nabi. Na porong mahal na manobba. So ni mo na nabi na so tuang ginami kupardihan hanabi. Sira-sira bulu pokoknya punang sira-sira batu pur bebe pur hati mahiti marfiti udi gondeng api. Tamoto.
Anon, ba manang najik di mga liyan kita hila nakasa baru kodo sa mga liyan. Baru kodo, dijik kita mga liyan kan non, napasa kamoy. Baru liyan, wek yang tak sama naboy. Bo, olo, sonam ka nabay. Dosa ita, nang mga liyan na hita, alayak kay natta, na makituhuti mga liyan ba? Ada ya, apa ada ita, galawas. Doni, mengenai perspirnya baru. Alay semua mga boss kita, sama saat. Anong pati na malo? Saya Dinamlas ko halami. Si. Dinamlas ko halami. Ima di pa naman umuon ni ima galing namin lo, dari galing lo pa ako lang. Masalas ko halami ito. Goni, Iso, adong no huwag ka na ang gobi. Ima huti-huti niya kay nata. Alani, asa jumulong pasatang ito ang gobi lo. Lumabi man kung meron ka terengan sa luhod na mapinapar niya mga buhon namin yun. Baik jumutang na ano pasatang. dapat tolong apa sih nanti? Alay, halang nata na makutima, anak beri na pasit sa nakane, hindi na din, doon tayo tada. Na makutima mga lahat. Olo.
Jadi mula kena. Tulang. Mula tu bersama dia kau tu. Ada contoh baik kami anak. Along dulu kami nak berpikir. Nama berpikir. Dihamu. Baik tu nama kau namanya. Harbobi. Ima ulang. Maju jap. Alani. Nang pasal nayon ada dulu oleh kami anak berapa. Gabe tulang. Ang oleh ate macam video oleh sampai kami juga. Dia mungkin yang nanti keluar dengan sampai ketapa. Marsailah semua ang baru, anak baru. Kuwerek kami ngayon untuk bersama boy sudah dengar nanti. Oh, siapa bulan? Oro tulang. Kadang-kadang kamu dong alang nanti kita alani rono hari lo kamu. Ilo nanti dua, satu dulu borana, satu dulu nak cara satu penting na. Sinaga lo udana, sinaga tulang na, sinaga boleh pulang. Oro tulang. Alani kita hari lo kamu. Iso dua kali lo orang majulah. Benar lucu. Perlu apa dia macam mau? Perlu amora, perlu nak kabistara. Betul tulang. Orang jadi, pertanyaan orang ini makan jadi. Orang
Iya, lihat toh, lihat toh. Iya. Horas, horas. Jadi, tong memangarani kita
iya, semangat dulu. Buat kau menerangkan itu. Iya. Asa. Tapasik ko ako rota. Jalari kondo pagkata katikyo. Jadi, songoni mane dihamu amang dong nami yang kena anji. Lumabima dihamu saluhun na sinapang ni ima amang dong nami na unsur madua. Boleh tulang. Dison, nang pasatan nami ma. Ima dalamnya kabadu-padu mahinte-hinte ulat ko ako. Naparjolos di holon nami tuamu ang kabere-bere nami kalung tapnapang ni ima amang dong nami. Malapit pa ang mga sakotyan nun. Nabuho pa sa atam. Last marawa mo rin. Dalahan na mga masalakawanan. Alagadino sa lunak kanyon ang kasinapalin ng doon namin. Ang doon namin. Jadi, yuk na dua-dua. Saya sudah pagarong, dua sudah paubi. Mga gusa na ba sa atam? Lima mo na ko namin. Alani, basahan matanggiku. Jauh magkanggiat kanyo nak kasinapang ginanyo ng turutong. Perhatian Dios alay ba baru kalau menonton musik perhatian non nasa bila baru saya kira mai malah bila gondang baru alek balangan deh alek ada cuma gulang ada nah Boleh tulang. Jadi kita berkurasi hutan cuma musim apa? Tala pasu-pasu tulang tak. Tala pasu-pasu tulang tak. Boleh kita dipita nasi dah gondang. Kita mana macam pasu-pasu. Iya.
Aldo Bernatusi. Betul. Ta'ala. Pas-pas tolong. Baru sudah berjuluk tubuh yang borot temani koma. Sulit. Sorot. Baru saya melangkah pilot parti yang bernama Opung Monika Majo. Sulit. Anak nada turuna. Ujung sulit. Tulang, penguang apa dia? Lapa Bernatusi. Surat. Di mana jawab baru anak-anak tu? Ada, jadi baca kan jadi komunikasi dan berkait tadi. Aku nak mula-mula dah ni. Baju, mau Apa Pak Husin Nabi? Baik. Batu Rosi. Ya. ya ini mah. Ni bawa pusat kita berdua mah. Halo. Dia akan kami. Bagus. Masuk sih. Siara murah tu Rosi. Roma Muslim. Ya. Nini siapa pun. Dah. Oh, sendara pengalaman khusus. Ya, Oma. Oma ini. Sadar pacaran presiden. Pak Husin Nabi. Ya. Pak Pergus.
Terus marwata, posoro hamu, dan natalu magiluhan, tong ma panganak na ala kebetulan, akaulon na, ang boiro, pahok di siyan, padon na. Parut Sara memang. Bola sama ada campur. Oh, kiri po, asma. Yang lima nama. Siya nomor 5, masuk di panganak naman. Baik saya ada juga kan. Saya ada tunggu baik. Baik baik. Baik. masuk Apa Pak. makna? Oro, Kalau tidak. baru ke si nomor ono. Iya. Masuk si nomor ono, ada sih. Baik. Idea. Langsung main Bagus ke si jangan. nomor. Bagus jangan. Mari. Ya. Oh, masa siap hujan. Saya siap hujan lah. Ya, si nomor. Hujan. Shalom. Masih hujan. Ya. Dulu obat 5 tuan. Lima. Nah, oke. Bagus jangan. Kau punya rumah. Tak nasi dah itu lah. Ada yang lagi pada samudo nini ni tu. Ngamar nini sian sidona. Kali. Mana ada? Jangan keluar. Satu. Bawa kamu tuan. Raja tuan. Jadi kau bisa buru mana? Ini apa namanya? Ya. Kau menoro. Kau punya tu. Kau bisa buru. Kau menoro protso. Kau punya tu. Kau punya sikit. Buat kamu masing-masing. Kau punya tu. Orang bisa basinya. Orang bisa. Roma menoro. Paho tu. Sinak naonomi. Roh. Ya. Kau punya tu. Ya. Kau bisa buru. Atur. Ya, ada. Sadar. Ya. Ibu Dina. Onom. Hawur nomor jalan sana. Sadar 2. Atau. Akan ada boy dan dana dua orang tuana. Ngabe? Onom. Onom. Awak nabe? Saya ada dua. Sadar tu. Saya ada dua tu. Sadar. Dulu. Oh, dulu lebih. Sadar naik. 5. Ngat. Onom naik. Bagus. Ya. Ya.
Hamu tuan burung dan diri. Baik kalian dari Puindra. Tolu anak, dua bola. Oleh Ada soal. Tolu anak, dua bola. Lima. Gabi baik. Terlalu kita. Ngasih betul lah. Bah, lima. Idea baru, idea dan diri. Idea dan diri nanti. Om betulan. Saya betul apa? Dua tolu bapak lima. Aku betul apa? Baru saya nomor tinurun, opung pres manang opung haler, Jakarta. Baru. Buat tuan anak berbuat Bisa baca. Ada opung haler. Kalau kau baca, Nggak. Oh mau baca lo. Kalau iman, tanah matara, putar mengarah. Baru nanti. Topuhan lek. Om batu abang perjakarta. Nakini ngama jalo be berunami sinenggodan doho sebengkau lagi. Ngama jalo nakini kan sinenggodan per batangari doho silbengkau sebukan ngama jalo. Jadi sama mau setu untuk mendapat dulu. Usulan balian Orang Rob apa nami narosa tiga. Dasar 3 Parparawan doho pembina doho kiaro. Rara kiri per 3 Sa di majalo mamu do itorka. Do mamu ay kadang. Iya.